perlok mane kadon sakawai ka meeting jongka VVP po mahari anson hampe po matpran te kidon ki katok ni ki comments ki ba ki pajba ki pensngau halor ka jingi kendu jong legendary jongka rikasi jungi tau ki bang isai khot ubadeng do terang po YouTube channel jungo te menta ngin ya page kidon katok ni ki comment ki ba pajba ki penpau lane ki pensngau ka reaction jong ki pajba halor ketuka jing ya keren jong ka DSP jong ka is kasil walang yo sngawi sintin ba ka keren bat ilse kadai ka jing sutanat jong ka banwan ya kendu bat legend jong ka rikasi jungi hangne ngilai ba badeng ru keren ta ka ba jai bat omdon kano ka kentin ka ba ong ba long idom lane penpau kano kajing iper re kalong ba imat ki keren sutanat lane ki keren kano ka isu na penta kajing kabade ki imlang salang lane kadi astar kumai ia kajing ya keren juki banyak sengau si perlok te hangne kidon ki komen skiba komen halor ketuga kajing ya keren jong badeng bat ka DSP te ngin ya page mo hangne ki kentin ka bang biang palat madam bansneng te hoj ngam tip bakas ka ajing sneng lane ka ya keren kumno badeng rewa dan pada bang biang palat madam basneng te yul se ka keren ki kentin ki ba ajing mut yo badeng ba unam tim si syuru ya katangi nam tip te hangne pada kedon suwi kentin ko bang bas madam te imat ba ka madam bro kala sutnat ya ka voice of the people party imat menta kelas ang leju lejan te hangne pada kedon ko bak tin ko bang waju tim si mo badeng do tedang hangne sagoi pada ko bang best pelat ine ikong ngate baterai hok sahne pada don pada ba komen na pantakan ka jing ya kendu jong ka DSP jong ka is kasil bat ibadeng do terang ka ongkomne kadai ban ai jing sneng tang badeng do terang ba popular tim si bat benview ponam sakane ka wei ko pat ko bong kam dei ba isneng dei ba ilej ya keren pen itu ld ngadon hajan mene te kala bende kumtaru ya katang bantip ndri ba ngi iba kilai keren kilai pu samarki hapdeng jongkine te imat ba menta kasngi kadai ka rally lane ka public meeting kawa jai kawa komdon kano ka jing ya clash hapdeng ka bor sarkar bat kibor jongka VP te lada kalong kumne pada kalong ka ba itanat sya halor katu ko meeting ka ba mane te tongin ape sak ni wei kuman ka ba kamharum she is a hero, she has a feeling and she stand for us te kumbahi kane ka DSP kumbang ilai iwa dan be sai mi bertei ba ya kijing yaki ladon kino kijing yaki kiba buncaj burkom lada ka public meeting lanem lada ka protes lada di ba protes kiseng halang lane kino kiseng ngasih iba ikne kamadam ba kasemi bertain rei kanam don kano ngin ju I kano ka ba ile ka ba tomat lane ka ba palat te ngaru masngo penpau ka jingiro ya ini madam ba barobor isaj peni ya katakan kesa ke bawa bampat don baju bena menomor ba ila tamti tamjat palat ya ki rupet ba tang ne pada ingin pej bangsa kene koi ka kaman kuang all the best kong dewi
te hang tai ngilai I bakakong dewi tongper kalaya kedubet kan DSP te kemun bam katai kong dewi imat kelak deka dewi tongper kedeka MDC natai napo rilem jengkia iman biang bah madam ya uto te haman bakren media ketin si bej jukren ketin babah te kipaj ba baro ki omde ba ki kim yaro lane kim support unre baro ki sngo kim kers ki sngo kim sutanat bahai tang nakadaw ba tin si andre ba ki kentin jong badang long sa ba kin jingmut man ba ukren na po social media ting page san hai gawai pada kuang bareng dot rong kublai ikong kublai ba dot rong te saina wai rum pada yang itu pulit ru balai imlek ai jings nang re ya uto ubasyo batap ya driver sumo ni ibadang sang ne rum pada pau bah badang te pun ba ki brio jong kajalam ta kila tibrut ibadang wat ki kena semla wat ki teman kirang ba kiru kentai namar kajing pau juga sosial media ukran naman ta kari wat kajat benrio te tang mars ni I kudur jong badang kila dai ai kublai kila le kren wud te hang ne pada tong ini pai yang suang kini komen sarum kibong power of padang dot rong te kumbong ini ino komen hang ne te kadisai badang ila desa iwe inon bar lane ibla kampau ha nakamta ka voice of the people berarti namar kembang ilai saji ba ikren bet barabor bandiang halor kanong rim nakamta ka voice of the people berarti hakni por beldam te hangne padam don sawi kentin gawang da ko tim si ponam ubrio tang bangam penselur kum uri orang ba to imhok don sempat ini we ba bayar badeng ba lang baga jing tim si jong badeng ban isa ponam tang ba iong pade nganom penselur lada uri orang ba tim si bat uday ban imhok saangne sakoi pade ke kentin ke baong itnat kine nong mi kman VPP baki long bej kum kiru ba kim don jing salia yangi kirit kirya ne madam ru krisan VPP mo te ngam tip ya katan re ngatrai wat ini madam ru istnat bahaya ka VPP nomor kayang halor kanong rim te di halor kane ba isawan tur kamajan isala po samki imdan kano ka jing le diau halor kane ka meeting ka ba long mene ka arpo arterik hate po man pran hama hari anson te don sawi ka kaman ni bang chat benru jungi hangno padon ha ahor ka jing lembur te kene ka jing komen pada ngam tip ju tau jelu sedu kat non re ingin supaya baik komen kawa kablong sempel kawa kipai ba jong kari kasih kipen pau tanya pada dan pada komen bong cabas badang pet yo sya seng suaya imadam tanya pada acha te la bandi ki bru wana baru ki don ka jing ro mo te hane pada don pada bahang komen ka tim si sang ne pada kambro pada ki ong jai no badang dom bet tang ba pentu na tim si te barok mentah kila slang yero badang hadin ba ula jai badila pentu na tim si
kumbangi sa ibig minta hati live video jung badang ula pendona timsi te baro minta jelas lang kersan ya nomor ba di kentin ke ba ukran long ki ba kijumut ba ki ba jumut sisa ya ki ba nakamta kalaway kabansawan nakamta imlang kasalang tangina pizza sinisip ma Madam Joy T. Walang is the best woman police officer. Kuma hakipor boleh ngampat YouTube ba kapten jung i kadi Joy T. Walang Andre dalam tas ni ngatip ba ini madam iba sa pau ba ilong ba iba posamki iba la ba pan panyade berkiba hakapor ba yaki te kapten jung i ne madam DSP kade madam Joy T. Walang kumbai de Joy T takamut ba lawan raksha jung kaman ya kipat ba te ngaru nga don kataka so tenat kada don kubgini ki officer ki ba ya de buat kir ba te pizza sin rumah badan la long famous la ponam sangne i badan la de ban yakun MLA ha he bas neng ya badan nomor por pengat best tang la dim pan la si sangne rum pada don tin kawai komen kawang bas madam bapis neng ya badan kadang sakui kuntin ka bawang padang ne kena ikan pi padang kata dan pada komen funny ba sang ne pada patan siapo jil bam jarai dan kiba kerkai ru ndre ngati ba ngilati kamsim kidon kajing kersania ubodang kadok tedong de ban aik sawi te pilai pajba ya kene ka jing penpau jong ki pajba ke jing penpau jong ki ka jing kersan jong ki pajba ya ka VPP kamri su bakai re janman kawai man kawai pa kawai ka tluyen tila kersan namar ba ki i ba ka jing lebha jong ka VPP kalong kaba siswa sisa na kunta kaba mir nam takari bude jadi te sahang ne pada halor katuka jing halang mana po jom ka pipi pomat pran ini page ma komen tangki komen love sudah tangki komen ba aman sim ya uba ardan but ya ka voice of the people berarti ini page na sedang ma nadu sedang halor ka komen halor ka meeting ka ba lalu mantasni apa mutran hati apa maharian son te kawang baik ba dan ha upra mo arjar upra tekmod ba ba tentang kila yo sya ka jinsan ya ha ka VPP ha ka voice of the people party mentam haman baro ki komen la ibet tang ya ke kentin ay musim tang ke kentin ka ba kersan ya upra sudah dari umron re tang uwe ru ba ay dislike dan bitang ba ay like sudah dan tang buang kumne long live VPP ini terlibat ha upra to ublay ya phi kinong yalam ka VPP kalau we jengi kadon cingkerman satang ha ka VPP sang ne pada ngiru lada impoi hamot pran tangba ha upra ben sang ne serum ru ki kumju ben ha upra bro 100% te kumba pila ihi la jong smart ba kaneka meeting ka ba long mane pomot pran kalong sya ka ba siso bat kalong sya ka ba
dan kambat kalong sya ka ba kipat ba kida don sya ka mansim kajing persan na kumta ko VPP Andre kumbangi la iba la long meeting giwe ki party kiduna ba kipat ba Andre sen balaong ba ka VPP hi ka long ka meeting tak mod ba ba kru nyam suot kamaran gusro pro te ha upra sane next ha upra bet long kat ba long ja kat ba ja te kumbang